Umnumzana Gift Ncube udakusela ngenye indlela ngaphandle kokwamukela ukuthi kasoka athole usizo loba inhlawulo ngemva kokuba umthethwandaba ulahle udaba lwakhe lokudutshulwa ngoyemsebenzela nyakenye kade lokhe lwisana lokuthi athole inhlawulo kodwa uthi abamncedisa ukuqela amagqwetha bathi kunzima ngoba walahlekelwa ludaba emthethwandaba uthi uphila nzima ngoba abantu labo abasafuni ukumnceda. Manje kuyahlupha abantu benkosi, yazi lapho engihlala khona kumele ngibhadale rent kathesi. Ngincedwa njengabantu, bengincedwa ngabantu nje abama-churches laba ama-company abo abanye abazimele bodwa balothando, but abasakwenzi lokho abantu sebahamba. Since December last year 2016 besima abantu, yazi ngiphila nzima kathesi bengisanda ukuxotsha kwenye indawo lapho engibengese ngikweleta khona imali nganga 6,000. Ngokunjalo uthi usebone kungcono ukuthi aphindele ekhaya lapha angathola khona uzwelo eselizweni lakhe ngoba kumceke ukuthi akwesula luthaza luthola eseBotswana. Mina sengicabanga ukuthi mina sokungcono ukuthi ngicela beZimbabwe embassy yakithi bayangenzela incwadi zokuthi ngibuyele ekhaya ngoba kushuthi akola mpilo engayibona engcono lapha eBotswana. Bengicabanga ukuthi mangabuyela ekhaya ngiyacela uncedo ekhaya, maybe ngihambe kuma radio njengama TV. I think ukuthi home is good always. And ngibona ngani njengabantu bakithi benganginceda bengalazi inhliziyo zokuthi foreigner yewe wangena ngalamaphepha ukuthe kwathi. Kodwa noma efisa ukubuyela ekhaya uthi kuzaba nzima kuye ngoba isehlakalo sika 2013 samshiya engelazandla zombili okutsho ukuba akasenelisi ukusebenza. Uthi futhi kala ndawo yokufikela ekhaya ekhala ngokuthengelwa izandla zokubazwa ukuze ayenelise ukuzenzela eminye imisebenzi yokusiphilisa. Benifuna izandla ukuthi at least mangibuyela ekhaya la noma ngisiyadinga indawo yokuhlala njengomuntu ongelabazali, maybe iZimbabwe ngangincedisa ngezinye indlela njalo ngithola umsebenzi ngimangela ama-artificial ngazama lokho okuncane. Ngiyacela abantu benkosi. uNcube wehlelwa yifu ngemva kokuba esebenze ukugebha emasimini yomunye undoda wesizalwane sakwele Botswana emlageni eseduze ledolobho leFrancistown. Wathi siyathonisa iholo lakhe undoda wemqhatshile wakhwatsha umbhobho wamdubula. Wathi efika esibhedlela kwathiwa sekufanele aqunywe ingalo zombili. Umthethwandaba waphezulu weFrancistown uthole uMadubula uNcube engelacala. uMahluli esithi wayezama ukuzivikela ekuthonisweni kwecala okumceke ukuthi uMahluli ukhethe ukwamukela lokukholwa icele lesizalwane seBotswana kulokuthi akholwe uMadutshulwa owayelakho ukulahlekelwa impilo kulesi sehlakalo. NginguMartin Gwenya wendaba seStudio 7 ngisaBron kwele Botswana.